Nongeye kubasuza abakurikiye Primo Media Rwanda n'anabaha ikaze mu makuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye. Kuri aya manywa M23 yirukanye Nyatura na Wazalendo mu duce twinshi twa Masisi. Naho muri Kongo, Perezida wa Komisiyo y'amatora mu mazi abira azira ibaruwa yandikiye Joseph Kabila. General Makenga yavuze ko intambara niba ariyo guverinoma ya Kongo ishaka bazayirwana. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Umutwe wa M23 ukomeje kwirukana mu duce twinshi ihuriro ry'imitwe ishyigikiwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo Wazalendo, CMC, Nyatura na FDLR mu mirwano yagabweho n'iyi mitwe yubuye mu minsi nishize. Iryo huriro ry'imitwe ikorana na FARDC ryagerageje kugaba ibitero ku mutwe wa M23 muri sheferi ya Bashari, muri groupement ya Bwito no mu bindi bice basubizwa inyuma shishitabona. Inyeshyamba za Nyatura mbere yuko zirukanwa hitwa Kwisinga zagerageje kujya gutera no kwiba amatungo y'abaturage inyamitaba bakubitwa inshuro n'abarwanyi ba M23 batabaye abaturage. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko habaye kurasanya by'akanya gato hagati ya M23 n'umutwe wa Nyatura uvuga ko urwana n'uburenganzira bw'abahutu bo muri Kongo. Uyu mutwe wa Nyatura ku munsi w'ejo kuwa gatatu wirukanwa hitwa Muyange, Rushinga, Kurugi no hafi yo ku Nturo. M23 yafunze umuhanda mukuru wa Kicanga uhuza uwo mujyi muto w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imiryango ya societe civile ivuga ko ifite impungenge ko abarwanyi ba M23 bashobora kwigarura uduce twinshi muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Umutwe wa M23 wahuruje amahanga ku bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu aho abantu bagera ku 10 bishwe n'imitwe ikorana na FARDC ahitwa Ibungushu, Itongo muri Rucuru. Umutwe wa M23 uvuga ko FARDC ariyo yatangije imirwano n'ubwicanyi ku baturage kuzirwanaho ukajya gucecekesha imbunda aho ziri hose. Amasezerano yo kugarura amahoro yasabye M23 gushyira intwaro hasi no kurekura ibice byose yigaruriye ikajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ariko uyu mutwe wo uvuga ko utazarambika intwaro hasi ujye gucumbikirwa muri kiriya kigo washyikirije ingabo za Aircraft. Hari impungenge ko imirwano ishobora gukomeza maze ibintu bigakomeza kuba bibi ku basivili ibihumbi bakomeje guhunga ingo zabo. Guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda guha ingabo n'intwaro umutwe wa M23 ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Makenga yabonetse avuga ko kwamburwa intwaro no kwimurwa bitabareba. Nyuma y'igihe kinini Sultani Emmanuel Makenga ataboneka, amashusho yatangajwe mu ijoro ryakeye amwerekana avuga ko M23 itarebwa na gato n'ibyo gushyirwa hamwe no kwamburwa intwaro abategetsi b'akarere basabye. En février le 4, il y a eu un sommet du chef des États. Mu kwa kabiri tariki ya 4 habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya East Africa i Bujumbura yo gushaka amahoro. Yasabye ibintu bitatu bitureba twembi na leta: guhagarika imirwano, gusubira inyuma kwa M23 no kuganira mu kuri kandi mu buryo butaziguye hagati ya M23 na leta. Imyanzuro y'inama yabereye i Bujumbura mu kwa kabiri ivuga ko iki kibazo cyakemurwa gusa mu buryo burambye mu nzira za politike kandi ishimangira ko hakenewe ibiganiro hagati y'impande zose. Kubera icyubahiro n'icyizere dufitiye abakuru b'ibihugu bya East Africa, M23 yakoze ibiyireba itegereje gusa ibiganiro aho tuzaganira ku mpamvu muziza amakimbirane. Nakubwira ko ibyo byo gushyirwa handi hantu no kwamburwa intwaro bivugwa wa munyamakuru we bitatureba na gato. Je vous confirme, monsieur le journaliste, ce cantonnement est désormais auquel fait allusion ne nous concerne en aucun cas. General Makenga washyiriweho ibihano n'umuryango w'abibumbye niwe mukuru wa gisirikare w'inyeshyamba za M23 kandi abonwa nkaho ari nawe mukuru wayo w'ikirenga mu by'ukuri. Ntakunze kuboneka mu itangazamakuru. Mu mashusho yatangajwe n'urubuga Sabyinyo News rusanzwe rutangaza amakuru ashyigikiye M23, umunyamakuru avuga ko yaganiriye na Makenga bari ijomba muri Rucuru, ibyo BBC itabashije kugenzura mu buryo bwigenga. Mu muhate wo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, abategetsi bo mu karere bagennye ko inyeshyamba za M23 zishyirwa hamwe, cantonnement zikamburwa intwaro. Mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yavuze ko abarwanyi ba M23 bagomba guhurizwa Ikicanga, cantonnement, nyuma bakajyanwa Ikindu mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe bakaba basivili. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho kwa gatanu, inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yateraniye i Bujumbura yasabye ko abarwanyi ba M23 bashyirwa hamwe i Rumangabo, naho imitwe yo mu mahanga ikamburwa intwaro kandi igacurwa iwabo. Makenga yagize ati: Perezida Tshisekedi yatangaje ko batazigira baganira na M23. Uyu mutwe nawe uvuga ko utazashyira intwaro hasi hatabaye ibiganiro bitaziguye na leta. Nubwo hariho agahenge kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, hashize iminsi hari imirwano hagati ya M23 n'inyeshyamba zindi mu bice bitandukanye by'intara Kivu ya ruguru, mu bice abarwanyi ba M23 bakambitsemo. Izi nyeshyamba zishinja ingabo za leta kubatera zikinze muri iyo mitwe yindi y'inyeshyamba, iby'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo rwahakanye.
Ingabo za Kongo hamwe na raporo iheruka gutangazwa n'inzobere z'umuryango w'abibumbye bavuga ko M23 ifashwa kandi karwana iri kumwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, ibyo leta ya Kigali na M23 bombi bahakana. No mu yandi makuru, perezida wa komisiyo y'amatora mu mazi abira azira ibaruwa yandikiye Joseph Kabila. Perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denis Kadima yokejwe igitutu nyuma yo gutumira Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kiriya gihugu mu biganiro ateganya kugirana n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kadima yatumiye Kabila muri biriya biganiro byiswe byo gushaka igisubizo cya gahunda y'amatora ateganijwe muri Kongo mu kuboza uyu mwaka mu ibaruwa yamwandikiye ku wa 6 tariki ya 1 z'ukwa 7 uyu mwaka. Byari imbere y'uko kopi ijya hanze kuri uyu wa 4. Ibaruwa ikigihagaragara, perezida wa Seni yacanweho umuriro n'abantu begereye Joseph Kabila bamushinja kwishyira hejuru no gushyanuka kuri perezida wa cyuye. Mu banenze Denis Kadima harimo Ferdinand Kambere usanzwe n'umunyamabanga uhoraho wungirije w'ishyaka PPRD rya Kabila. Uyu yavuze ko perezida wa Seni nta bubasha na buke afite bwo gutumira Kabila muri biriya biganiro, bityo ko nta gaciro bigeze baho ubutumire bwe. Yavuze ko iyo bitaba ibyo uriya mugabo yakabaye yarandikiye Raymond Chibanda ufite inshingano zo gukurikirana ibibazo bireba impuzamashyaka FCC. Undi mukadire wa FCC yavuze ko Kadima yarenze umurongo utukura, ibirenze ibyo yemera kubikora nta no kubaho wahoze ari umukuru w'igihugu. Uyu yunzemo ko Kadima ubwe yibagiwe ko we na Seniye ari we nyamukuru bagize ikibazo. Ku bwa Ferdinand Kambere, ibyakozwe na Kadima byari mu rwego rwo kurangaza abantu mbere yo gushimangira ko Kabila atigeze yitabira ubutumire bwe. Tshisekedi yashinje u Rwanda kwigira marayika ku bushotoranyi bwarwo muri Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo imbere ya mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu isura yijimye yavuze ko u Rwanda rugerageza kwigira marayika mu bushotoranyi bwarwo ku gihugu cye. Perezida Tshisekedi akomeje gukora uko ashoboye ngo ashakishe amaboko yamufasha guhangana na M23, ari nakadatinya kugaragaza ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'uyu mutwe wamujujubije. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Tshisekedi yavuze ko ibivugwa na guverinoma ya Kongo idashaka kuganira n'u Rwanda ari ibinyoma bigamije guharabika igihugu cye. Yavuze ko u Rwanda ruhora ruvuga ibinyoma ku bushotoranyi bwarwo, aho ngo rusobanura ko ari ikibazo kireba abanyekongo ubwabo. Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rwifata nk'aho rudashotora Kongo binyuze mu mutwe wa M23, ruvuga ko wivumbuye ku butegetsi, gusa ngo ni ibintu bizwi n'amahanga nk'uko raporo zabigaragaje mu bihe bitandukanye. Yavuze ko i Nairobi hafatiwe imyanzuro irimo ko M23 igomba guhagarika imirwano hanyuma igasubizwa mu buzima busanzwe. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje ko inzira y'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 ari izagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ahahora urusaku rw'imbunda. Yavuze ko yaganiriye byinshi na Tshisekedi, bemeranya ko uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane ari ukwicara bagashaka ibisubizo binyuze mu buhuza bw'imiryango y'akarere na Afrika yunze ubumwe. Yagize ati Sadeke ibirimo kimwe na EAC kandi ibyo byose birimo ibiganiro. Tshisekedi ntabwo yakwanga gukemura amakimbirane binyuze muri ubu buryo. Abayobozi b'umutwe wa M23 bashinja igihugu cyabo kwima uburenganzira abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda, kandi guverinoma ikarengagije nkana gukurikiza ibikubiye mu masezerano yasinywe mu mwaka wa 2013. M23 ivuga ko mu gihe bataricara ku meza ngo baganire na leta ya Kongo badateze kurambika intwaro hasi, ngo bazakomeza kurinda abo bita abaturage babo kwicwa n'ingabo za leta n'indi mitwe ibihagiga bukwari. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha izi nyeshyamba za M23, ikavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku kunanirwa kw'inzego z'ubutegetsi za Kongo. U Rwanda kandi rushinja leta ya Kongo gukorana n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo, ibyo Kongo nayo ihakana. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuguruje Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibazo cyo kuganira n'umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'ingabo za Kongo. Afrika y'Epfo na Kongo ni imwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC, nubwo igihe n'uburyo bizakorwamo bitarasobanuka, dore ko hazanywe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Kongo imaze igihe ishaka ingabo zijya kuyifasha kugarura umutekano w'Iburasirazuba bwayo, zijya ku rugamba zirwanya umutwe wa M23, mu gihe inzego zitandukanye zo zigaragaza ko byaba byiza hashyizwe imbere ibiganiro. Ku rundi ruhande ariko, Tshisekedi yongeye gutsemba avuga ko atazigera aganira n'umutwe wa M23 kuko ngo ari igikoresho. Nubwo Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 akanayita umutwe w'iterabwoba, yavuze ko gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abayigize zigeze kure. Perezida wa Afrika y'Epfo we yavuze ko nta bundi buryo butari ibiganiro buzakemura ibibazo bya Kongo, kandi ko babiganiriyeho na Tshisekedi mu buryo burambuye. Yagize ati twaganiriye ku bibazo bitandukanye, dutanga uko dutekereza ibintu ku bijyanye no gukemura amakimbirane haba ku mugabane wacu no ku rwego mpuzamahanga. Twemeranyije ko uburyo bwiza butanga umusaruro ari igihe abantu bicaye hamwe bakaganira. Ku makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo biri gukemurwa bigizwemo uruhare n'imiryango yacu ihuza uturere harimo na Afrika yunze ubumwe, SADC ari nayo irimo, EAC, bose bashyira imbere ibiganiro.
Perezida Tshisekedi ntabwo ahakaniza inzira z'ibiganiro. Mu biganiro bihuza abayobozi bo mu karere bimaze iminsi biba, hanzwe gushyira abagize M23 mu kigo cya Rumangabo mu gihe bagitegurirwa bazashyirira intwaro hasi barinzwe n'ingabo za Angola. Icyakora M23 yatsembye kujya muri ibyo bigo byo gushyiriramo intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo itemeye ko baganira ngo impamvu zatumye ivuka zikurweho. M23 ishinja leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa ibyo bemeranije mu mwaka wa 2013 birimo gucyura imiryango yabo imaze imyaka myinshi mu buhunzi, kugara umutekano mu duce dutuwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda kugira ngo badakomeza kugirirwa nabi, gushyirwa mu nzego z'ubuzima bw'igihugu n'ibindi. Naho mu yandi makuru, Ghana igiye gushyiraho ibihano ku baryamana bafite ibitsina biteye kimwe. Inteko ishinga amategeko muri Ghana yashyigikiye ivugururwa ry'umushinga w'itegeko ryamagana abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe, bituma uwo bizajya bimenyekana ko ari umwe muri bo azajya ahanishwa igifungo cy'imyaka 3. Yemeje kandi ko umuntu uzagaragarwaho ibikorwa byo gukora ubukangurambaga busabira uburenganzira abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe azajya ahanishwa imyaka 10 y'igifungo muri gereza. Iki cyemezo cyashyigikiwe na benshi mu bagize inteko ishinga amategeko, kizahinduka itegeko ariko cyamaze kongera gusuzumwa neza. Ubusanzwe ibikorwa by'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe muri Ghana ntabwo byemewe. Bamwe mu bashyigikiye umushinga w'iri tegeko barishimye bavuga ko rizafasha gusigasira indangagaciro z'abanyegana, mu gihe abandi batagishyigikiye bo bavuze ko ari ukubangamira uburenganzira bw'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe. Kugeza ibirego byinshi byamaze gutangwa mu rwego rwo kugaragaza ingaruka mbi zabaho mu gihe icyemezo cyaba kibaye itegeko. Si muri Ghana gusa abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe bagiye kujya bahanwa, kuko Uganda iheruka kwemeza itegeko rigena igihano kirimo icy'urupfu kuri ibi byaha. Naho umwana w'imyaka 15 yashumitse ishuri agamije gukwepa ikizamini. Umunyeshuri w'umuhungu w'imyaka 15 yemeye ko yateje inkongi yibasiye ishuri igagaho rya Afaye de Flone mu Bubiligi agamije guhunga ikizamini yagombaga gukora kuri uwo munsi. Iri shuri riherereye mu mujyi wa Amai ryibasiwe n'inkongi y'umuriro mu masaha yo mu gitondo ubwo abanyeshuri biteguraga gutangira amasomo. Ni inkongi y'umuriro yasenye ibyumba 2 by'ishuri ndetse abanyeshuri barenga 1500 barahungishwa. Uwo munsi gahunda z'amasomo zirasubikwa. Polisi y'iki gihugu yasitangira iperereza ku cyateye inkongi, ariko biza kurangira byanzuwe ko ari impanuka. Nyuma y'igihe kirenga icyumweru impanuka ibaye, umwe mu banyeshuri bo muri iri shuri ufite imyaka 15 yemeye ko ari we washumitse iri shuri kubera ko atashaka gukora ikizamini yari afite kuri uwo munsi. Nubwo uyu mwana avuga ko yatwitse iri shuri kubera gutinya ikizamini, hari andi makuru avuga ko yafashe iki cyemezo nyuma yo gusabwa n'umukobwa bakundana nawe wiga muri iki kigo gukora ikintu kidasanzwe. Biteganijwe ko nibigaragara koko uyu mwana rero wateje iyi mpanuka, ababyeyi be bazishyura ikiguzi cyakoreshejwe mu gusanira ishuri no mu bikorwa by'ubutabazi. Reka aya makuru yacu tuyasoreze kuyavugwa mu mikino n'imyidagaduro. Ikipe ya Gasogi United igiye gutozwa n'umugore wakiniye Ubufaransa. Caroline Pizarra waciye mu makipe arimo Olympique de Marseille ategerejwe i Kigali mu ikipe ya Gasogi United nk'umutoza mukuru. Nyuma y'isozwa ry'umwaka w'imikino wa 2022-2023, ikipe ya Gasogi United yatandukanye n'abakinnyi benshi ndetse bamwe banabanzagamo. Ikipe iyoborwa na Kakoza Nkuriza Charles yamaze kumvikana na Caroline Pizarra w'imyaka 35. Uyu mutoza yakiniye amakipe arimo Olympique de Marseille na Paris Saint-Germain. Ubwo yarakira umukinnyi yakinaga hagati mu kibuga. Mu gihe Caroline azaba afashe inshingano zo gutoza, azaba ari umutoza wa mbere ufashe inshingano zo gutoza ikipe y'abagabo nk'umutoza mukuru. Afite lisansi ya UEFA yo mu cyiciro cya mbere cya professionnel. Azaba asimbuye Kiwanuka Paul wari umutoza mukuru wa Gasogi United yungirijwe na Dusange Sasha. Mu makuru y'imyidagaduro, Bruce Melody agiye gusubira i Burundi. Bruce Melody agiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi aho aherutse guhurira n'uruva gusenya akahafungirwa. Kuri inshuro agiye kwitabira igitaramo yatumiyemo cyo gusoza irushanwa rya Primusic. Ni irushanwa rihuza abanyempano mu muziki w'u Burundi rizasorezwa i Gitega ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Umwe mu bategurira irushanwa waganiriye n'ikinyamakuru Igihe yagize ati nibyo Bruce Melody ni uzasoza irushanwa ryacu. Bimaze igihe byaremejwe nuko bitaratangazwa mu itangazamakuru ariko niwe twatumiye. Bruce Melody azaba asubiye i Burundi mu gihe mu 2022 ubwo aheruka muri iki gihugu yahahuriye n'uruva gusenya atabwa muri yombi na polisi nyuma y'ikirego yari yarizwe n'amushinjaga kumwambura. Byari nyuma y'uko uyu muhanzi atumiwe mu gitaramo i Burundi ntiyabasha kukitabira, bityo wari wamutumiye ntibabasha kumvikana kugeza ubwo afashe icyemezo cyo kumurega bimuviramo gufungwa iminsi. Uyu muririmbyi yari akurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana aho yishyuzwaga n'uwitwa Toussaint miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Arimo avansi yari yamuhaye mbere yo kwitabira igitaramo ntajyeyo, ndetse n'igihombo abari bamutumiye batewe no kutitabira kwe. Agitabwa muri yombi yishyuye uwo mwenda, ariko wamwishyuzaga ntiyanyurwa ashaka n'indishyi. Icyakora yaje kurekurwa akomeza ibitaramo bye i Burundi. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo igezweho i Burundi nk'iyitwa Inzoga ni Baby yakoranye na Double J bafatanyije na Kiriku n'ubiri guca ibintu. Abo bose bazahurira muri iki gitaramo.